Kani reka Akashwani Shillong ka khubor ban Pulero Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ka khubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kari ula penlong jingekren bat ka Presiden ka Sri Lanka ha Colombo nen kesngi. Ka Meghalaya Board of School Education kalapan benai result jong ka examen Secondary School Leaving Certificate nen kesngi. Ka syat suk mensem jong ka seng khasi seng keme kala sedang nen kesngi. Bat ka BJP, bat ka RHJM kila job bon ki seat ki election syaka Rabha Hasong Autonomous Council. Ka khubor ka babnya. Ka jingme jingo Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi sya Sri Lanka kala nang te ya ke jingme dai ha padang kini ki ari. Ha ka Presidential Secretariat ha Colombo Narendra Modi ula penlong jingme keren badu Presiden ka Sri Lanka Anura Kumara Disanayake ha kaba ki babun ki mat clear keren ki bakan thop ya ke jingme trailang ha kaliang kabor ka jingme adbet akathan bat ki wei pat ki kampen roy. Kum kadak jong jingi buram Presiden ke Sri Lanka ula ahi Narendra Modi ya ke khusnam bahe atam hakari ka Mitra Vibhushan. Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi ula le buram da kebalit bu sentiau ha umat ka Indian Peacekeeping Force ha Colombo nen ke janmiat. Laban kedau hang ne bu Narendra Modi ula le jingo yau ni umat ha ke jingi jingo ke beningkong jingu Sri Lanka ha ke senam Hajar Khatsan. Uni umat udai ke jingkan mau buram ya ke jinglan lade ki sipai ke Indian Peacekeeping Force ha kapor balapha ya ki Sri Lanka ban pentikna bandan ke jing songsok pedang ke senam syajar kendai spa prapunyau baca ajar kendai spa kendai po. Latai uni umat da ke sarkar Sri Lanka ban pensakan mau ya ke jing no senyang ki syajar spa andrup kendai ngut ki sipai ke Indian Peacekeeping Force jong ke India ki balasya penyap ha kene ke jinglet jongki. Ka Meghalaya Board of School Education embos kalapan menaik result jong ke examen Secondary School Leaving Certificate nen kesngi. Kila don baro andru pulai hajar andru spa prapu arngut keblele akan ke examen bat san pusan hajar saus pa anyo pulai ngut kila pas. Na pedang gibapas arpu arajar nyo spa arpun rungut kidiki shenrang balai pu hajar nyo spa sapu nyungut kidiki kentai. Kajing don gibapas mentag senam kalong prapu nyo point iway not na kasispa. Kajingdan ki kena ki bala yorong haga top 20 kalong prapusan ngun. Laispa sapwe teligi skul kila yo yashispa na kashispa kajing pas ki kena. Kalisha Agarwal na St. Margaret's Higher Secondary School Shillong kalayo ka kerdan menengkong da kabayo sanspa prapu armax bat ka Avila Catherine Pilingdo na ka North Liberty Higher Secondary School Jowai kalayo ka kerdan menengkong da kabayo sanspa prapu armax. Ivanshan Nongrom jang Sacred Heart Boys Higher Secondary School Shillong ulawan na kekerdan baar kebayo sanspa nyopu pramax bat Pori Pande na Jawaharlal Nehru Higher Secondary School Pulbari lawan baar da kebayo sanspa nyopu pramax. Ki school ki balayo palat ya ke iway ki balarong syakatop top 20 ki kentop ya ke St. Margaret's Higher Secondary School Shillong, ka North Liberty Higher Secondary School Jowai, ka St. Mary's Higher Secondary School Shillong, ka Alpha English Higher Secondary School Nongpo, ka Sherwood School Tura, ka Seventh Set Higher Secondary School Shillong, ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong, ka Sacred Heart Girls Higher Secondary School Maulai Shillong, ka Jawaharlal Nehru Higher Secondary School Pulbari, ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang, ka Little Flower Secondary School Shillong, ka Sinot Higher Secondary School Shillong, bat ka Auxilium Girls Higher Secondary School Shillong. Controller of Examination ka embos uba TR lalu ula penmi ya ke jeng pentip nen kesngi baan sepenlong ya ke examen supplementary jong ke SSLC ha uyayong ne jemang arhajar arpusan na kebenta gitu ki bam syem lapas ha ka baki laban kun tang ya ki subject ki bakim syem lapas. Ula pentip ru baki bakwa ban pha ban kmi biang ya ki answer script jongki ki don kam ban yo shwai ka photocopy jong ka answer script jongki bat kila ban apply ka photocopy hapo sansngi naduk balapan benai ke result. Hadin gani hapo arsngi kila ban apply na ka benta ban pha ban le ya ka re-evaluation. Ken hapru ban soy ya ka jingya kun ban bure bat ban ampen pau pat ba ya kini ki photocopy. Na kabenta ban yo ka photocopy bat ban le ka re-evaluation kin hab ban siu. Ka syat suk mensiem jong ka seng khasi seng keme kala sedang nen kesni da ka nok jat hap deng jing ipo ipiang halumpung weking hajayau. Kirang kensai bagi thai sati gele shim benta ka ne ka syat ka ban kut la shai kesni.
Hashwa menuan syat dalam pung waking keladon syua kanguk kedam hayeng seng hamokar bat kinong syat bat kiduhalia kelayat selempung waking. Kani kesyat kedai kejing kerpat yo terai kenrat da kesuk mensiem bandiang ti ya kejing iet jing isen ejung u. Kumbalamut letau ban le akababha ban roi kari da kebabiang kerukom kahok kasot kastat kanang kaspak kahajar kanam keburam kabut ke akor la kerpat utrai kenrat bahakan ni kejing syat jing kemen un kerku kerdo ban bha ban miat ban puk ban pieng unong syat nong kemen unong put nong tem ukmi kai ukmi yat senrang kentai balong uparakur parakha sudah baro andala poi lumpung waking keladon biang kanguk kedem keduai kepirat Hashwa ban syat. Lasaki beginong syat halaki riam tenrai nela bagilah syat da kesuk ke kemen. Kani ke kubor kawan Syafi naka Akashwani Shillong. Naka Akashwani Shillong ya beteng biang ya ke kubor. Ka BJP bat ka Rabha Hasong Jawtha Mancha kibaya terailang kilawan biang ha kabor ki election chaga Rabha Hasong Autonomous Council da kebat job lai pulai na kilai pun telekisi. Leto kitolong kubor na ke State Election Commission ke Jela Assam henin kesngi. Laban kedawang ne bahag kejing etap vote ke belalong hak artarik mentau jayong na kilai pun telekisi lai teli kidai kiberentang iwei ibalai kun hak ba umdan kiwei pat kemene kun persya yaki. Kibor break mi jong ke Airports Authority of India kelakot tender ban penhe kakat lingsun Shillong Airport ke badan ha umroi. Kani kejing penhe kandai sanspa nyo puwei meter na kabaladan lupa batkan poi 8,000 sauspa meter kejing jrong batkan pensuk ya kejing yad kikat lingsun A320. Hakabedai bagane ke project an kentup lang ya kejing penhe ya ke terminal building. Kat kum kene kejing pentip kejing mang pisah kan long sispa kat kendai kelur tam bat kapor ban pendep ya kene kan long kat prabenai. Menteri Katanat penmi boarding ke Jela Meghalaya eti mandal ula play ya ka paper lottery scheme Shillong nen kesngi. Kabakular ya kijing mentoi na kebenta kinong isim benta bat ya ke Jela. Eti mandal habakran ha kijing yalang halor kane ulong bakin don bon kijing mentoi ya ke belak ka ya ke lottery. Ulong ru bana kebenta kijing mentoi ke sarkar on lum ya ka khajna goods and services tax halor kijing de da arpupra na ka shispa. Ka Sarkar Meghalaya kalapan bena bahkan bu ya ki jakat ho eksamin jong ke Meghalaya Public Service Commission MPSC hajowai William Nagar bat Nongston. Ya kini lapan bena do Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma henin kesngi. Menteri Rangba ulong balasyim ke negara kenang ban pensuk ya ki beliau nak kini kitan bakin kamjan ha bakitho ya ki eksamin jong ke MPSC. Ha ka jingil akai halayeng jong ka I-League. Ka belalong ha Polo Shillong nin kesngi, ka Shillong Lajong Football Club ban ka Delhi Football Club kelaya khad, ha ka Bakim Shimlala ban penkijar. Ka Shillong Lajong Football Club kadana ka Kerdan Bahnyo ban klayo arpu prapoin na ki arpu arteli ki jingya kun. Ka ba ka Delhi FC kadan ka Kerdan ka Bahatrai do kata ka Kerdan bakat ar bat klayo kat saw point na ki arpu arteli ki jingya kun. Ka Sendra Jawai kalapenlong ya ka Chat Sukra nin kesngi batkan kot menta kesngi hamadan rengkau hatpep pale Jawai. Ka mat pedeng jong ka Chat Sukra menta kesenam kedai abai remau kayi cabai kanong keliang. Ka Chat Sukra kedai ka syat tenrai ban aingu aidem ya kemai mariang bat ka jingle kemen haswa ka ayom bet ban kerpat yau trai kenrat ban teksei ke jingkerku na kebenta ka jingot ke bapaho pahai. Ka Chat Sukra kan longshwa hamadan rengkau nang ta habiar kabelai hamau yau musiang bat an penkut biang hamadan rengkau. Bat kaptu ko kubor kalakot akan ke step ke Balawan Syafi naga Akashwani Shillong. Haga por prabajing na so baga Delhi station naga benta ko kubor haga ktin Hindi kaban bot ko kubor haga ktin Pareng haga por prakat san minute. Ni pengen mau pi kinong ngap bah ka por fresh teng naga ke station pin yo North East News. Ka por mentakal agenda partat prabaje.